akiremerea nebe mechando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo akiremereria ankiomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya abono mete mwigwa agwangarasire buya sana na koiguri lakini bono ubuo bambuate umwana uine character mete character ukubwate nabora nyona abantu betita abantu bachako tuchoko samberuga. Okay, ange to kwa bwana. Timetina sinso konyora libaga ko kole sikuri chao. Ochi sega maroba agera munyora mukwa ner omochi mubolinga ngaki kosinje na korete. Maroba igoko nyorure asachi kwa Yesu kumachi kwa rugo rani jena motepia agera anyora by the way rona lenge nale konya korabisi ka yo tebanga ya tikange ngokonyera nchenga Yesu kuma nate balere tikagende no mwana umbia na jitene cha ara di working ya tabwati yanga imagine bonte tukwa kesabu ebesa nere osoma mbiri to onetie Yesu kuma eri litwa eto muzukati uri akaire tawe obe gotanya wagana tanya kungakanda takaki tata 600 chingi jatokoreiga 600 jangoreiga wangarasire umwana w'intwari engwe kamate nsa sina na ngorenda ometi nje ne chamani ama kasma na ngorenda mate nsari na ragamba na bagaka ngochanda maroba umwana uyu nje morore ngotebi ngaki umwana uyu so muburi amaswali sinungai turamuchungusa mete ntoja koreta chi forena imuchi nungwete muntara se gocha kuibere na kwa simike suma chao galio onyo no muntu tomije nungwete ya nungwete igona gigo tenga kuira na o make sure kwa ntebi ni chenche mo cheki morore jango ningo sikete nima itenga kuwa kwani kwa ama ite tabio bwate etabiere ngiasa hano mata koranga mu mitupi ango by the way gotwara anko buna no yete tamana sana ya mama kwanolire senge omata bona nte tochocha go chochenji no changeji ndore ngantiri buya chembu yande bona tetepeke chianga chingia ya kwabere ke boy changa chingia watereke kwabere ke boya kanara iko chumata aya bona ngukwana tuli chinsa yana ara cheki mata baka kamana kote to maji nanda kore ngwanga o kimani inke bono ta chirta ora agere tata phote to kanwe tanga
Mbaku mutu kabimba. Nkiba wetera mwao, ngine tete kuroro. Lakini ango chan ayaru kama kaya. Bo bari. Bari bora ari kenda boro mai. Waro kwenda oetere kali nko bukimogoli manya so. Tiana ara enda mete ndo kurara agira. Koranga. Naro kore gocho meteri. Kote metoni eri ro moina. Na baisa moina. Ya, tiana ara digere. Koranga. Na baisa ina. Arafu rara baisi mba chapa moina uba sanye binto. Na irani. Odigere rio renga ngera. Sawa. My love, nigonde nege sicha, my love, tari go sengo visa, my love, nigonde seino vita, my love, ena chire na tarire, no moyo nenche na retire, tindi na mange na batemye, no wanchani wane na toire, na bonde igane oro kirenche na rure seitonge vitu nuanse, na matuka mange na koro irenche na tuariro mungu moyone tagete obeyo moya karione inko ganya mambi njengo nyuome ocha sino nato mirene jiombe jigo tigarani nzabase keombe Hello. Habari ya madam? Uko vizuri? Sasa nimefika site. Nimeangalia kazi inaendelea na vijana wanafanya kazi nzuri. Wamefanya vizuri sana, hata mimi nimefurahi. Nafikiria hawa ni watu ambao tunaweza tukawatumia tena kwa kazi nyingine. Kabisa nimefurahi. Nafikiria hata wewe ukikuja ukaona utafurahi kabisa. Lakini tatizo nafikiria pia wakauliza kwamba kama unaweza kuongeza, yani wanahisi kama waongeza kupata ka kitu iwachangamshe kidogo, unajua. Abono mete mwiwa na wangarasire bya sana na koibure, lakini bono ubo bambuate umwana ina character mete character ukubwate nabona nyona abantu betita abantu bacha ko samberuga. Okay, ange to barwana tente tinga ki timetina sinso ko nyona libaga ko kore sikuri chiao ochi sega maroba agera munyora mukwanere omochi mubolinga ngaki kosinje na korete maroba igoko nyorure asachi kwachi eso kumachi kwaro kurani je namotepia agera anyora by the way rona renge nale kunyakora bisika yo tebanga ya tikange ngokonya na chinga esuguma nate balere tikagende nungwa numbia na jitene cha aradi working ya tabwati yanga imagine bonte tukwa kisabu ebesa nere osoma mbiri to onetie esuguma eri litwa eto musipati uri akaire tawe obe gotanya wakana tanya kungakana takaki tata 600 chingi tatokorega 600 jangorega wangara silo mwana nuare enkwe kamate nsa esina na nkorenda ometi nje ne chairman yama lazima na nkorenda mate nsa na ragamba na bagaka ngochana maroba umwana uyu nje morore ngotebi ngaki umwana uyu so muburia maswali sinungai turamuchungusa mete ndoja koreta chi foreigner imuchi mungwet muntara se gocha kuibere na kwa simike suma chao galio onyono muntu tomye mungwete ya mungwete igona gigo tenga kuira na o make sure wantebi sawa ni chenche mo cheki moro jango ningo sike nime tinga kuwa kwende kwa amete tabio bwate etabiere ngia sana hano mata koranga mu room tupi ango by the way ko tuara ko bina no ge tuke tamana sana ya mawe ko kwanolire senge omete bona nende tuchocha ko chochenji no changeji ndore ngantiribu chembu yande bono tetepe ke chianga chingia ya kwa bere ke bono chianga chingia watereke kwa bere ke boya
Kanara iko jumata. Haya bono ngukwana tuli chinsa. Omoitongo. Gochaso mwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kubekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelieta kuza gochase namba 15601 ubuatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke. Omoitongo. Gala ara cheki mada baka kamana kate. To madi. Nanda kore. Ngwa. Oh kimani du inke mano ta cerita ora agere. Tata, tuaje to kanywe changa. Mbaku mutu kabimba. Nti ba wete amwao, ngine tete ko. Lakini ango chan aru ga bakega. Bo bari. Bari bora ni okenda boro mai. Waru kwenda oetere kali nko mukimo boli amanya so. Tiana ara enda mete ndo kora ara gira. Koranga. Naro kare gocho mu meteri. Kore gocho meto ne ri mo ina. Na ba isa mo ina. Ya, tiana ara digere. Koranga. Na ba isa ina. Ara furora ba isimba me chapa mo ina uba saje binto. Ne yone. Odi ke ri ore ngi gira. Sawa. Chama, mogo isabo ko mito. Utinde teiga, bana ba mitomba kwa tibai. Kana mara sacho ko tunako mitaro ndase. Watu wanapenda sana wakiwa na ile kitu ya kuwatia morali. Sasa waliniuliza kama kunaweza kupatikana kitu hivi wapate, sijui itakuwaje hapo. Oh. Naelewa kabisa. Aweza kaa ushasema hivyo, misha kuelewa kabisa. Aha. Hapo ni sawa sana. Na hivi kuna tatizo likatokea nyumbani. Nimepigiwa simu kama inapata mara 3. Sasa nilikuwa niombe kama siku 3 hivi nikakimbie niwaone, sijui kama itawezekana. Nilikuwa jaribu nione kama utaniruhusu niende japo nikawaone siku chache alafu nitarejea. Masuala ya kifamilia tu, alafu nafikiri unaelewa tu mambo ya nyumbani, hiki na kile kinatokea. So nilikuwa nahisi kama inawezekana uniruhusu tu
nikimbie siku chache, hata siku 3 zitanifaa sana. Nikimbie nikawaone, alafu mimi nitalegea pesa. Maisha yangu natangania. Lotena gani ngo tole kwasi ngabula mama tebe. Yeah? Ibo. Mintari tu bal nyumari nonya. Kora digara ngo kuno. Nona mama. Mama minta wasa mama mo. Yo kwana nyoko. Minta to kala ta gosa diego. Aha. Asante sana madam, nashukuru sana. Etana kikubwa niseme najua kuheshimu sana na umeniweka vizuri sana kwa kazi yangu. Kwa hivyo mimi siku zote siwezi kukosea kwenye kazi yako, nitazidi kuifanya vizuri kwa sababu umenipatia nafasi nzuri. Nisikuwahi kuona nafasi kama hii. Nimeshukuru sana kwa kunipatia nafasi hiyo na kwa kuniamini kwamba naweza kuifanya vizuri. Asante. Ada karibu hapa. Osali ayu minto yae. Kochi koba. Ningola nolza kana. Amaru minto. Yani utinda tena kufunga kurubona kocha kocha kutumokera. Ngo so waje buna unalipona. Ngo kwatu buno mosu baju nyome tukochaka. Hailo mbona to kwatu. Itano mbali lakini nitakufunza. Utaona. Hiyo pombe utawachana au muende kwenu. Nje tondo kaka rwanda tondo. Mintala to kochi nyuma rwa. Yengo ni rono kake Acha kwa ni sababu kwa mintama na matena marabio. Yengo gotomo. Akio anda sei no baba mapema. Minto yayo. Ndiye kuno. Yani keroti ni taka tuni pi. Wacha tole buja kurupara to kakaenda to ayaya ya minto ya. Ngikora. Yora no na mete mama marebe. Sini kingia sitoki mi hapa. Inche. Tutaona. Ukachakora mama na kegori okebisa ngosalime kamara manga konyora mar. Sasa ndo mare. Minto to kobera baba next time chibona wacha no barebe. Bare ngaisa moko mitare. Mokaya na ale tutakagenda. Isababu no yokarenga bono wacha no barebe. Ayo. To konyara my friend. Kama unachidanga utakuja kunywa pombe. Kama kaya tare konyo. Isababu ketare ko aina wacha no barebe. Utaka. Hiyo ni drama stare. Aya tinda ko gukora ogwe metaro imo makara akiri minto tocha. Nandaka ntonkero ni ebire. Kokote. Ande nige chunia kaka sana sema. Tabia itoko chikareta mimi.
Ochokole tokole, diginya musi akweresa. Chegoso litunikola terukaro. Asipo muraba nito kindoche. Ochitarra naye seka. Mino kutomoza kuna proji, lakini umeze nyanja ke moda tai kogoswa. Nyanja mati au wakati fanda masitete school nende chika graduate tiende ke yokonde. Yo negosoliyo kwegya ya omoitongo buna yaletrwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel